Znači vi ponijeti na igra. No, sad igramo sa Sinom, sa Zadrom i sa... I sve što ih igramo kući. Nije Zadar u Bosni? Nije. Trebalo bi na stranici da igramo tu. Trebalo je biti u iduću negdje. Da, piše na stranici da igramo tu. Ko je to? Prati ga! Idi! Doći, idi druga je. Sada ga Krupijan, idi gore. Krupa neće da se... Bravo! Oči! Evo ga! Evo ga! A ko može jebo da piše da Ivan dao? Najbolji strijelac. Vodi dole. Još! Nevi ruka! Iznad! Ti si tiko skoka!
Hoćemo poslije. Sada.